थायब नपटी चंग चिचिआको बाखा बनिक जले ठाउँ जयरत असम भरे पुष्प मुन कमी अमृत रत्न साकेव अमल देवी साकी पिनको बाखा जुनावे ठो बाखा थायब नेपाल सम्बत 1139 या ल्या छिगुली ल्यायो ख न्याना दिस ठो नापा वन्टेनको चिबाखाइ नादो सम्मानीय सवा ठुकै चोमी जयरत असम भरे बाखा ठट्दो साइटिया सिर्जना वो टोरे ई बिक्नुला गोरो तका व त्या खावे टोटा बिनुला तर चुएको टास आटक न मोटोटुने पासुवा ब्या गर्ने बालक ला न्यागले वेट छौ नेवा भाइ पत्रिका सम्पादक ज्या ब्या टौडो ज्याडु तर नेपाल भाषा सेवा रका वेट बिगु तलब टास मजग एसा वो घुप्ने उस चाउ खनमरो हारे चाउ खनमरो पासुवा साइटि खले वेट आपासना वरिष्ठ सर्जकी दर्ज ब्या टौडो आपासना वइको भाषा सेवा भावना तारिफ यहीको वइको सृजनी न तारिफ जु छौन्यो सिरपा नट्याको ठोखेले टाइ निसे दिपा मरेक चुयाव यातोंले वइको वइट इलेबिले सम्मान नया ठजको सिरपा ओ सम्मान येबिले दानपन देबिले टासा छटनजिता ज्यातरे जु भया तर दामहरुको सम्मान व हनपो टासा वइको पटाउ छै अंग वखनी बाहेक मेग जामया छो अजाउ समान फेगु ज्याजले वइको पलान्या त कोसनाटक ठासे छैन ठोखेले नि न्यारे सिबे न्यवनि से निरन्तर चोस न्याका वया चुमी पिन त हनिक ज्याजले वइटन हन्टेंगु सम्मानित जिपी मेपी नप वइटन डब्ल्यू फेटुकल ज्याजले डब्ल्यू चोपी मु पाव पाडका हना टपि हनिब पिनसन अन सम्मानित जिपीको तारिफ याबले वइगु न तारिफ त हनिब पिनको मुटो ठगु तारिफ निना वइगु नुगो लस्ता भेबल ठमेस न ठट धन्य टाकल सम्मानीय ज्यान्या त वइटन दोसलान एकल स्वामा कोखाकल स्वामा अब खाडला गुली गुलीका ल्याखना साध्य मजो हनिकठा वइटन भरा पाव हनपौ लला त हनपौ लल नाके आजङ इले वइग नुग लस्त्रा पारबारे मिना लाहा ठठर खाड वइट ठौ छाट्न टप्पा जाव ठे जुल सक्सना वइट बराइ बिल भिन्तुना जेछा त ले नापलकृष्ण वइट भिन्तुना गुमेशनला भयन कमाल त गाट कन टाल भिन्तने ठो बोज वइको पलाहा ठाटे मलाठे जल भिन्तने बोज वइट ठुलकालकी एलखाना उलिकाइ मुखजी ठटे भिन्तने बोज काका वो बुलु बुलु छेपक न्याउन वो छे छेन विस्तार ठाउन छको कोटा वइ जान वन्नी मस्त सुमको तनाचन इमुको ख्वाले न लस्ते भाव खण्डो न मेखनै छु भावे खण्डो छु कठाइ भाव खन्मरो भासुन्ने उमुको ख्वाइ भाव हिलिको कुट कठा वा ठ जान पके सोयाटल्ला सिल्ला छ ठ सापे न्याइफुल्ने अनला दुने फल्ला मेसना जुगो बारे ठटाल अले ढिस्कना मेसना अस्टाल्ने वइको ठोखन्जना न वइ जान मेसना न मुर्सी मोफा मुर्पा टिना हेडल मोखरिया सुजल छिम त नोनिए मोवासे छुना छनो जिला अनि ज्याजले समय बिजने या वेट न अझ व बिगो भिन्तना ठो बिगो भिन्तने सवा काका पाजल दयनी छिम छुनैले वइको ठो यसै लिसले वइ जान ठौ ख्वा फसोकल जान मेसिको फसो ख्वाइ दिसपाके वइको मिखा वन अनि व टनु निसे मुचा फुटु खन पोकटाको जासी खन मिएको छु मखन बाख कोचल इफुको चिपाखाइ नाडो मुर्टा घरे मना चम छु ठुके चोमी पुष्प मुन कमी ख बाख ठट्डो त परदेश देश कटारे हान मेम छ नेपामी सिउ खबर होला अले नेपाल डटुइका गस्या सितगा निनकनि ज्याजुल गुमेश न छुटाल सक्सन ठठग बिचा ब्याजन लास्ट द कटारिय सरकारी हमार अस्पतालले मुर्दा घरे तया पुलिस अनुसन्धान याकल ओके पास पिन्छ सी मनै छे जहान मचित ग्वालियाको टाटना नेपाल त जाना हापा मुनिको ज्या याकल ठजागु ज्या नेपाली सु भारतीय सु पाकिस्तानी सु फिलिपिनी सक्सन फुकठ ग्वाले नाचन ठोज्या वया कम्पनी जाइना जमन नेपाली लेखा पाल डक्ले नापा घोषणा यात जे जिगो निन्य तलब तयाबी थवा सी मनो सत्यको ठला मनो त सदा दल जे बोस नापा ललवा बल्ल बल्ल 30,000 कतारी रियाल बिट माने जल का ठुल देवकयो खर का सैया वो मन खन टाल अफिस 55,000 अले बीमा कथा 2 लाख रियाल वे मा मखला ठुल जग देवला जिए मखनी वो लेखा पाल टाल गन्ठन नियम सियम ख जी गुली हाला गुली समझाया ने ठुल बी ढाल मोक्सा ठोयाला बी मख ढाउ का यो स ठुल देवकय खर का सैया मोक्सा ठन का खनी मख गामा म सोजा सिजे मनु ख वो लेखा पाल त विश्वास याना ख जिर का सैया त वो लेखा पाल अस्पताल हुना लास्ट पिकाका वो नापा टो नेपालले छया बेला 30,000 कतारी रियाल लाटे टेका उके प्लेन वेरगा लेखा पाल मुसमुस निला बोसे कोठा प्या होला
कंपनी बीमा नियम करना 1,20,000 कतारी रियाले ठासे केवल 30,000 जग बिया मेगो कंपनी टेब जोगेना अले बीमा पेखे वयो टेबना बीमा का बियोगले बोसं वेटा कतारी रियाल 230 टका लाटे टेकु कया लेटया छन तो 200 रियाल देगो वइको निम्ति लक्ष्य तलब जुल तर ठुब्ला जिता वो मनो बोसे कोठा मखो मुर्दा घरे लास ने घरमार चिंक लोना चम सुज्या प्याउ या चों ठेन जुया छन बाखन ठनको चला थोरंगा मे निफ्ची बाखन दो तो निफुची बाखन चोमिए ना दो अमृत रत्न साके नापाङ चिबाखन ना दो मर्डर्स डे बाखन ठट न्याय दनाडी मुट्यान लछे छाडा ठाउँ शनिबार ल खने भचनी दिनब्यो जान दिन त सुसत या ए चिन ठाउँ शनिबार ज खला माइ ख्वासको दिन ठाउँ जिटच कट जास माइ निस्ला ब्यो नि माने कलाई खनिना जि सस्के या ए खला जिले लोय मना चोंका से उ जिगो मोबाइल छका हिंसा न मोबाइल सना दिन का छि डच कनि टच जास अले गुलिसन मा सना दिस मोबाइल कलाई लाटा मोबाइल काका जी दया से माइ कि पास पा पोस्ट ना हैप्पी मदर्स डे त गानी पोस्ट या जी काच काचा फेसबुक अन्यना फोटो प्रोफाइल माइ बाना कि पास पा लिया पोस्ट न अले चोया स्टे दनुवा लुम कि मा छिस माइ मटना माया न्यू खासरा स्वे डे मा जी पोस्ट ना आनन्द सासला ना झन्डै लोमन ट्याउका कलाचा मरासा बर्बाद जुका काका yakna ख्वासला दिस जी निस्ला ठिकिना वे वो पुटपुरा हा ठाउन जी ममुर पला खाता दना ए सुमन तलच का ठावा मामा सरा हल जी ब्रस या ठावना छामा ना तो जाकी वो बजना जुना हो जीवन म फुछ्या मोर नितना न्याना तया बिनी निस्ला ख ना तो डाछ न अन्ना तयो आ मान ओजी मुरुगो या वर मछि देंगलो आना अर्सना चुन मानला मुआ मुरुगो जी छटबो वेक दया जिमरेरंगा छ यस या मयस या मा छिमला छु न लटो न शिरला मा पुटपुटा हाला जुना वना निस्ला जुना होला मा भाग्या मा झाडी मोसा जे बिया बिका मा बिया दिस तो मिजट नापा हाला जुना लाई मखो जी वेटा अठे टोटा ख्वा सिलता वना जिसकोटेर टाच काका फेसबुक अन याना ओहो ओग्री मे 101 लाइक को छौ कमेन्ट न वेट नगुल खने जि मुसमुस न्यो वो खना कलाचा ट्याचो नकल छा नाचै पोस्ट यको लाइक वो लाकी छो जी खट ह्या छ संका याको लाइक या छ्या छे थथमा हे लाइक कया मुदि दक्ले मकासे मगाउ छौ लाइक या छि कया दि मफ्त ओइ खनिना जि तिरिमिर कन जि तया मतलब थौ दिने सुतना पा मामा बुवा ज्या छि अपो कमेन्ट ना चुना दिल माइ तले ख्वा खिउगा दिल थौ दिने मासा मुआसा माइ त नुले सका दिल छि फेसबुक के हैप्पी मदर्स डे का पोस्ट यासबे माइ त सुतना पान्तना भिन्त्र बिया दिग जुसा कलाचे खजी हाक्न छ संगवन स्कुटर स्टार या टेन मजी पलका आसे नीट या तले नि ठाउना बाखा कोचला निफुको चिबाखै ना दो निरन्तरता तो बाखा ठुटन है थौ हाक्न माजु भौए कचमच जुल माजमा सुज्या वौठे भौमा मोटा छु या टका माजमा तम मिजुल भौमा खोखना सलट याचन जी एक सुर जाइना चनुले मोटाका टाया मोटा से जिन सुया हो मा आछ छुन यामाल जिमो लागि छुयामा ख झिया या आटको लाचुटी बलानी माजमेसे टन लक जाउलिस ठो छेला झ्याको जायारे जोस देख जुसरगा भौम टुटी बसवासा ठ कोठा वन बनी कोठा माजमा ठ पाट मिख जाको खोइट त खन्या गाचन ठमा भोट ज्याप भयान मोटा पजना ठट यपे याउ ख सुकु सुकु ख कनाचन पाटमा झस्क्वाट त चुरो स्यासा तल मालका बुरी थजाउ चिची दङखे नुले सेकमटे बुराबुरे जुलके पछपछ थ जुहा चुने थजाउ खे छे कुचिङ पिका मजो थ तैको जुहा चुने मिग छ भौजी पा ठौ माजो कने वो माजो जी भौजी मे दे थो समाज या निरन्तरता ख विघ्न पावितने ठठिया ख समाज हरेक छै बाखा ठुल खन्जिन व बुरी नोम हट टोलेजको जुहाचन सार प्लाख लुमस वल्ला बाखा कोचला मेगो बाखै ना दो पश्चाताप बाखै चोमिना अमल देवी साके ख बाखा ठुक्टन न्याय मिगन से सानका जे मिखा छत्यन यमरो ओके फाटफुल ठुके फाटफुल मिखा न्याक टिसना ट्यान त न्यल वेके फुम हो मानस का छिमटा नपला वे ख्वासवे आफलो जुलहरगा गाम किजा जना हगो फोन याना हे सानको जे न्यमो उठेको सिडो ल्यामले एकको टेवकमे ना मज्जा चुनीको महजुना ठौ गाँटवटा सरे ओम सानका जित सरिया हावा ठुल ठिल्की हाक्न गामे ल्याउनी बिचाम याउ कबले
गामेला बुंजा टोको बुंडो माडो किसमडो तर बुइ झ्याक्वे डुकसिया जायासा दाकमे या ठाको और जुगलिन माइट किजे जिम्या टोटा वमजुल सानो काजी ये इकुभा जुने कोठा बालंकया ठने चो मिस ब्याना चुनचुंगो खुडुडे हुल सन्ताने नम क्या छमे जग सानो काजिया गाई नाकालकी नाके कुंकिम वी कला ब्या यासा निसे छखय गामे पला टमो अनि मी किजे फोन वगो माइ छ नाप्लाउ इसे जुल ख्वा मखङ न यक्वे डट गब्ले वइ ख कलाट ठोख ढाल मराल मुसु छ्यान मुजिल खंजुक निनव कला टमे कि खला छ्या छ्या नुगले खन लागला ग ठौन कचिमिखा सुट जुल ठौन कलाई मुर सुया खन यतिन मालिकारका मन टुनक सान काजी सुट सक्सिया लिमलाई गए म त स्कुले छेरुगा थपि ज्याक्टे उन मटियटले भतिच लियोन्दनिको इले खम्पिकालो सान काजी गामा मानस कर नाप्ला मास्टी बोलका फोन ना हो का वर्षौं रत नाप्लागो झिउ ख्वासको सुए मास्टी बोल मखजी गबले वाटा थे पाटे खन्जना मटन त छक्ल मिका टगवेको कना हाल का जिला बिचाना चुन फैमको ना थ अप्याच लिमला थन म त सो अफिसे इले थिंके मुआ मुरको टन्ता मटनै लिसजना सानकाजी बमे कट आछुका लिसबी घटना छुखला थन वे मुटि ढाका कि जे त फोनी लिसबी त आल्टा लेना चुन सानकाजी तस्क लिमला टोचना अफिस लिया या निम्ति फे च्याटना चुङ ए निम सुमक चाइ सुरुप सुरुप सबैग मेक छु टामरो मटना बिचाइ त छा नाप्ला माउजी आगा चका ख्वासवे आफलो जुल साफ खैका स्वाङी म बुरे लास सरे चुना मज्जा ढेबकमे याना चुन दका मिख वंगुल मुखला वया मुटी छपे कठी छपे ना जायना कमे ना टेको सम्पटे सुए म फटला आ न्याब्ले ठने चुनीको टोचना वगुल मुखला व बुरे लुका टक टक या sol नुगले खन लागला क च्याटना चम मटना थारक नुल साना गने खापचा का सोल ओहो मार गाला नाचन गोमेश के जना बल्ल छनका दाना माम द्वाउल सानकाजी झुमी यम थे जुल निम्ति फुइ मिख लवाना पेंग जुल उलमछि डटका सो न फोन लिस दो न गमेश क पलाटा वल गबले भुरि मान लुमा मुजो लक्ष्मी गबले थकाय खबर न करपिन पाखे सिगमा जुलका छ्या दाना माम खाटे लिक्स चंग पाठौ मेचे फेटुट चटा थे चटा जना चम मटनचा ममरु माजिया पाली फोपिया लोकाचारी पा भल माम लेटल भोइ ख्वासवेटा छिमसा वा मरासा वइगा जिला तल मटनचा चाने टमवेका फस्या दिन सुट जुल माजमुला नापे दना चन टंगल खने पाव मेसिन हनी टंकिने मजिल छ्या मटना माजि त च्याटंगल माजुमा ठम जुनावको झोला लावाला फुलागो लुचुरी निपक पिगल का भम्चा ब्या यासान से नाप्लाउन मखो छन्त छु बिन मखने ठय चुरनी प छन्त काट्ना मटना पाखे माजुले लाल न्याट मटनै मिखा पश्चातापय भाव यचुको खण्डट माइ मटना जाउ नुय नि भने ठौ हाकु नुग खना मटना ठठमा टोम मछल माजुले से मिखा लोका खला म फुटो व मा प्रति ठौ नुले व्यावको बामलाको विचार लुम्न आका थाका हे मटनै मिखा पश्चातापय खोबिल्लो लटाल माजु के व माफी फन खाटा चुना माजु भोइ ठजाउ लुसुया चम सानो काजी निमेसी मटना खना लेटाल वइ खले मचाक या निला सोपि न ख्वा मुसुखाल बखं कोचल नियम पास्पि बखं कोचाक निना दिउले छिपिन सक्ष्ट यकु सुया देछया चुना थौइ बखं वनिउ जाक ठने कोचाउ जुल लिबा हन मेउ बखं जुना चिनि उपस्थित जुवे थौइ त बा लिबा हन नाप्ला